enyuma wa TV West koreka makora hebintu by'omutura wa Nyange kushanga umugombora ya Rubaro mu district ya Ntungamo byacecerizibwa abatura batahiwe bari kufitaka batwire nibarwanira kumara ubwire buringwa kuko nikugura kwanje gashanga bene ni bityo mwesho ayinenda gana yone bose basheka nawe yamugurizaho itakerwa gatamwe n'ifo indagano y'amaderebaho ntabwo kunatangira hano cyane gusereza kugura itakerwa uko mishije kwiyizire yishata murisha murundi bureka yishayise kutwara ki ikibungo arufasho ngazi n'ukwenda korekaho ikibungo iki kirira abantu bafurikira hamwe abantu gasera ama protein batayo kandi bina matuno rero wanagira ngo tino mu ko gaseri ko bazari wacu bungo mwokaza kuri sa kibungo ne cyaka cyuko bamuha bembezi nabo bagambira hanshongeji niko kwebaza bibikwerinda mu district ya Ntungamo okutwaza mpore nshongeji mwenu aba bantu bakampurira bahutiza na jantu mureke murindeho rero ndebe kuri yahiguru turebe yaba president Museveni aho kuba wakunda kubakamara byona kandi yenda ngo abantu be babona tumugambire rero ko ari ikiruze ekintu kincisha ko hanga base kubakwata gamenti yane bakurita kere bagurre mugero busingi konga kumurgumiza munenduru amugongo kuri yaguma gwinendure biro byona no mwakora tunga mwamtatebekaine hari yaguma mwenduru kandi muri yagumiza muyitanda kwenda uburinganizo mushonge ubwanyuma yo kurikiriza embaje zombi kichoncho furororo yawa presidenti na wahire yo kugamba kwe hendira rukushara mu kwitakera garuko mu mikono y'abarisa rero tubijuka Francis akakoragana na government kurebe cyo baramukore tubishwereka government beriyo yabiringanira itakaturrekera abantu barukoze se itakero kurwanira ningana hectares z'ukurengo muri 25 kandi baraganise tubijuka Francis nkwara reto bahame kwitakera rye government neija kumushumbusha gasha kwa Simon Yamba.